Wan kabisa ni derby de Mirikorine, ni derby ihuza ikipe ya PRFC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ubu ngubu ni ikipe ya PRFC izaba yakiriye Rayon Sport, harabura iminsi barirwa ku ntoki z'ibiganza kugira ngo iyi match iba. Ni muri stade Amahoro i Remera, ni mu karere ka Gasabo ndakeka. Ni umwanya mwiza kuri Rayon Sport wo kongera gushyiramo amanota arenga 3. Ni umwanya mwiza wa PRFC wo gushyiramo diferanse y'inota rimwe. Ni shampiyona, ni Rwanda Premier League ije aho aya ma ekipe kugeza ubu ngubu ararutanwa amanota 2. Ekipe ya Rayon Sport irarusha ikipe ya PRFC amanota 2. Hanyuma yaho ekipe ya PRFC ifashe Police FC muri Rwanda Premier League kubita ibitego 3-1. Ubundi Gasogi United iniga ekipe ya Rayon Sport binganya 0-0. Hahita hasigaramo amanota 2 y'ikinyuranyo. Ubwo rero derby kabije rwose, aya makipe harimo amanota 2. PRFC igiye kwakira Rayon Sport nyuma yaho iyi Rayon Sport nayo mu kwezi kwa 12 kwa 2024 yari yakiriye PRFC muri stade Amahoro, match irangira ari 0-0. Amakuru ari kugenda avugwa muri ya makipe uko ari 2 niyo tugiye kuba tugenda tugarukaho, tunagaruka ku biciro byaraye abigiye hanze, tunagaruka kuri VAR, video assistant refa izabikoreshejwe bwa mbere mu mateka y'umupira w'u Rwanda mu Rwanda, ndetse bwa mbere kuri derby, bwa mbere muri East Africa, bwa mbere kuri stade Amahoro, bwa mbere ku bafana, bwa mbere ku basifuzi bo mu Rwanda, bwo bwa mbere bazaba bayikoresheje. Amakipe yombi hari amakuru menshi cyane yo kugenda ayavugwamo. Wenda turagenda duhera ku bakinyi bashobora kutazagaragara muri uyu mukino. Turahera kuri Rayon Sport. Reka duhere kuri Rayon Sport izaba yakiriwe kugeza ubu ngubu rutahizamu ufite ibitego 13 muri shampiyona y'u Rwanda, Meri Biteri. Kugeza ubu ngubu binagoye yuko hari undi uzamusimbura. Faringanye Mensier nawe uhari kuri iyi derby. Uwo bita Muhire Keveruni, umwe mu basore bafite assist nyinshi muri Rwanda Premier League, uyoboye abandi. Kugeza ubu ngubu ubuzima bwe nawe ntago buhagaze neza, biracyibazwa, biracyashidikanywaho, aracyari doubt yuko azakina iyi derby. Ariko tugahita twibaza, Rayon Sport idafite Faringanye, idafite Muhire Keve, twabonye ibyo yakoreye na Gasogi United, yahagara imbere ikipe ya PRFC yatsinze irusha Police FC ibitego 3-1. Kuri derby wenda bajya bavuga ngo ibintu birahinduka, abikomeye cyane. Ariko tugiye ku ruhande rw'ubusatirizi ndetse na mediane, kuri Rayon Sport ntago bihagaze neza. Ku ekipe ya PRFC ho bihagaze neza. Reka mvuge ngo bihagaze neza kuko yaba umusore Djibril Kwatarashe ndetse n'umusore Mamadusi bameze neza. Hakim Kiwanuka watsindaga igitego cy'icyambere muri PRFC ndetse n'uwo bita Denis Omedi bameze neza, barashamburiya. Hari umusore nka Ruboneka Jean Bosco, Padoda Isifu, abo bose ni abasore bagiye bakomeye. Rayon Sport ikibazo ni iki? Ese Rayon Sport yazahagarara imbere y'ikipe ya PRFC yubakitse gutya ikomeye muri ubu buryo ikaba yahitesha amanota? Ni Rayon Sport muri imikino iheruka yanganyije n'ikipe
y'Amagaju inganyije na Gasogi United. Ntago muri iyi minsi bihagaze neza, tubyemere, ntago bihagaze neza habe. Umutoza wari wungirije Robertinho nawe yamaze kuba agenda, nubwo yavuze yuko ari family issues bitewe n'ikibazo mutambukanyi we ngo cy'uburwayi afite, ariko hari n'indi biri nyuma y'amarido bivuga yuko ushobora kuba n'ikibazo cy'amafaranga. Yamaze kuba agenda. Rayon Sport idahagaze neza, APR ihagaze neza. Ku biciro byagiye hanze n'undi naho bitandukaniye n'ibyo Rayon Sport n'ubundi nawe yari yakoresheje mu myanya yo hejuru, mu nezo hejuru ni 3,000, hasi ni 5,000, VIP ni 30,000, VVIP ni 50,000 ndetse na executive seat imyanya 8 ndetse executive seat ni 100,000 ndetse na n'iyi myanya Skybox ya miliyoni 1, imyanya 8, ubwo ni miliyoni 8. Abafana ba PRFC bashaka gukora remontada, bashaka kwereka ikipe ya Rayon Sport yuko idahagaze neza no gutwara igikombe bigoranye, bazuzuza stade. Nacyo ni ikindi kibazo. 45,000 byagaragaye yuko Rayon Sport stade yendaga kuzura. Ese byakunda yuko APRFC nayo yakuzuza iyi stade? Kuko atansiyo mu mukino ekipe ya Rayon Sport izaba ikinamo na Gorilla muri iyi minsi w'igikombe cy'amahoro, igihe yabititwaye neza, wallahi biragoye yuko iyi stade twazayibonamo abafana ku rwego rwo hejuru. Kuko Rayon Sport itameze neza, egare yuko abafana bayo bataza no muri minsi ntago bari kuza, kandi ari bwari ikiri ku mwanya wa mbere. None ubwo baba bazi uko basezera mu gikombe cy'amahoro bagiye guhura na PFC imeze neza bakaza. VAR, video assistant referee, nayo ikaba izakoreshwa muri uyu mukino. Ariko abafana ba Rayon Sport hari amakuru baguyeho yuko witwa Celestin ari uzasifura iyi match, ariko ibintu bikomeje kugenda bivugirwa ku mbuga nkoranyambaga, nabyo tuzagiye tubigarukaho mu bigano byacu biri imbere bitaha. Nago ari icyemezo cyaba ari cyiza, nubwo ari mu bagitangije nyine muri Stade Amahoro, ariko nago abafana ba Rayon Sport bakishima kubona Celestin ari ubasifura iyi match. Ubwo rero nabyo tuzagenda tubigarukaho neza 5 kwa 5. VAR muri Stade Amahoro izaba iri kugenda ikoreshwa neza 5 kuri 5. Ubwo bishatse kuvuga yuko ibitego byanzwe muri match ibanza, amakosa yagiye yabamo, bigoye yuko ubutaha ashaka kuzongera kubamo kuko hazarimo VAR, ntacyo abasifuzi bakitwaza. Ubwo rero inkoko niyo ngoma muri iyi weekend. Rayon Sport yakirwa n'ikipe ya PRFC. APRFC imeze neza, ninde uzatsinda?